Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakong san menta kasni kilong. Penra bat be ekrat ke JHADC ya ki breu na ki Jakarta. Mi ki seng kenthei bat seng Samla laban ban hikai ya ki jingma jadrok. Shikria ki jhur ra ki nong rep sha office ke Dr. Amperin rengkat shikria ki jingdawa. Ban da ka jingkemen ya mirjimut ki nong rep ar kentatam bat ke Dr. Amperin. Bat mentang nya pai ki Khubor ki bakambania. Khubor ke Garo Hills Autonomous District Council JHADC haka arpu pra tarik Naitung kila khandra ya ki yeng balatei bean de ki breu ki banabar Jylla habi mahal area ka badai ka Jakarta pa. Khubor ke JHADC kila penpra ya kini ki yeng ki balashna ban penlong dukan bat yeng shong breu hasnong rongsai kila para bat hatagaun. Labun bun sin ke JHADC kila hukum ya kini ki breu ban mi no na kini ki jaka henrei kila pen triang. Hakani ka kenti Khubor ka JHADC kila pendon kam daki kendon an banrat ya kini ki yeng ki sem bat ki dukan da ka jingerap na Khubor Senshar district bat ki seng bhalang na ki lum garu. Ka JHADC kala be ya kini ki breu ki ba laklon ya ki jaka pat ba mardor hakani ka Era. Taman saya Garo Hills Autonomous District Council ni somodan di mohol au sundong ingpa illegal sundong ingpa mandirang ko chunga talo ibik kainga ha isona ruta silang onin chunga ibik kana kita notice up ka chim niban bisung manija aro chunga changni chang bisungna letter angko bisu ka tayen niban bisung mani giza rakimena inun dongaya uni gemen talo chunga bae ya mani giza sundong ingpa illegal settler angko talo chunga ka Men ruta isu, namen serious isu maru ruta bersirang oni. Ada gini kubisa nian cina eviction notice angko nah aru bisungko paket kana kata changi chang order nah. Iara rongsai sambau tila para song aru bisung antang nang de kura Khuborjylla ne mena bimbu nah. Diba cimude record kumda Khuborjylla dide. Cina ada gini kubisa oni eviction notice nah. Aru tamde antang tangan PM ngode antang tangi depan ba antang ni ngwa biap angko jetah. Diba dalo na kengkeng ba adita sakrang kongko ya bisong pikuja oni gaman cunga aru yara illegal ni masya maina bisong de inu songdong achak pa mandem dewa paksa wa asam donga wa asam ba wa pa forest yapsa unu songdong achai ma uji dokhan dak barang ko tisalo asam government unjaha unu jirak kiba antangni je unu indigenous bandirang chomotan rabarang unu songdong pa ni ko bisong de lease agreement dakimuna aha aru yara apal migi ke bahasa, migi ke baku de council ni, mamang NOC gri, bau ko transfer kagu je depete, dokan baza takna manja, commercial una transfer takna manja. Wah, cini kiseng kenthei madan laban right laban bat kiseng Samla madan laban bat right laban. Haka arpu khandai tarik Naitung kila penlong ya kajing hikai pat ba ya ki khana school bat ki Samla ki dong ya ki jingma ki bami na udrok. Haka ne kalumpung hikai pat ba lawan ban shembenta santli ki school. Kiba kentup ya ke school right laban, St. John's High Secondary School, Nepali School, Madan Laban, Sunderland School, bat ka Laban Assamese Girls HS. Kapang pedeng jong ka lumpung kalong, your choice, your future, drug free begins with me. Kajing temu jong ka lumpung kalong ban ai jing hikai ya ki Samla ban light na udrok
bat nakajing pendankam bakala ya uni ujing pendi buat. Unang yalam kaseng samla hakajing keran ulaong. Kajing yada ka kambha ya kajing sumar berkata kajing yada kade bangin sedang naladi. Kiri shampang ki bawan ajing hikai ki kentup ya ka Dr. Rika Lama na ka Manbha Foundation ki Pulit Anti Narcotic Task Force balayalam da u Inspector Novin Coach ki balawan ra rengkat kiksau ban peni haki samla kumnu kini ki jingri bala hikai sanibha ki smadin ya ki drok baki briu ki bure khamtam ki tu ki bakhayi ya ki. Hakani Kalumpung uba Francis Karshiyeng naga Dream Mission bat UMDC na laban bat Riki Shulai kila donlang ban ai mensim yaki samla bat ekinong yalam jong ki seng 3 months ngobha ki bala shim ya kabenta bakongsan ban ai yakini ki jing hikai hakani Kalumpung bakerpang. Okay. There are different kind of drugs. So this NDPS Act talks about those drugs which are punishable. Means, but then how will we understand what is an narcotic drug and psychotropic substances? Can anyone tell me? It's very simple. It is from the book. There is a schedule in the NDPS Act whereby there is a list of all the substances which falls under NDPS Act. And then what is an offence? What is the crime under this Act? How will we understand? Okay, let me explain you. Anybody who buys or who sells or who possesses or who store in their house or who manufacture the NDPS substances which is there already in the list, they are punishable under this Act. Okay? But before starting our lesson, I would like to inform you that we have a sniffer dog. You know what is sniffer dog? They used to sniff and then they used to detect. Because we have well-trained sniffer dog who used to help us in our investigation. So I think you people are feeling a little bit bored with the continued class. So I would like to take you outside for some time to show you a little demonstration how our dogs perform. How do they detect drugs hidden in some corner of the room or wherever. They are well trained, they know how to detect. So let us go outside and observe how it is done. Okay, please. After that, Any substance, okay, anything that you take, okay, whether you take it orally through your mouth or you are inhaling it, okay, or you are injecting it, in any form that it enters your body, what it does, it will bring about a change in your body, okay, in the way you think, in the way you behave, okay. So a drug is any substance which, when taken, will bring about changes in the body, okay. So that is the definition of a drug. Now, it is important for you all to know what are the different types of drugs. Okay? Are drugs bad? Are all drugs bad? Yes or no? Who says no? Raise their hands. Up, up, up. Yes. Only one hand. 2 hands. 3 hands. Okay. And the others who say yes? Everyone. Everyone. What do you think? When the word drugs comes to your mind, what is it? What does it mean? What comes to your mind? Right there. Kinong rap nakeleng kilalum lang krui habar ke sekretariat banya kendu markhmat ya ke Dr. Amprin Lengdo Menteri Kerap Karyang hakano ophaisngi arpu kendai tarik Naitung ar hajar arpusan. Kani kekenhun kinong rap haka jingelam u General Secretary Hills Farmers Union ba Alfon Bird Carsentiu kilara ru shikria kijhur ban ais ngobha ya ka menteri. Nalor kijhur ba kilara ban ais ngobha ya ka Dr. Amprin kila penkre ru shikria shipau tili kimat jingdawa ban yap heliu jingmut bat kakong Amprin ka bapet ya ka rap karyang hakani ka Jylla. Kini ki shipau tili kimat kila kentup nado ki dawai sebo ki sembai ki tiar pu tiar dan ka kit ka ba ka dor ka mur pat ka yogahan.
kini ki shipau tili kimat kilong ban kentiu ya kayo kakot bat ya kilong ying long sem jo kinong rep ha Meghalaya baro kawe. Kajingkemen hapadeng ke Dr. Amperin ke balayo kijing ais ngob ha shikria ki jhur na kinong rep bat ki nong rep kilayo kliang kijing kular halor shikria shipotili kijing kerpat na kan ekonomi khmat pai ba ka bapet ya ka roi ka pa jang ka rep karyang ha ka Jylla kajing emir jingmut hapadeng kinong yalam jang kinong rep bat ka Dr. Amperin kalane palat arkenta rengkat kajing di Shillong ha office jang ka ha sekretariat Kipat nong rep kibabun kila up ha State Central Library ka Dr. Amperin hadian ke Jylla kalami sa sekretariat panyakendu ya kinong rep ha State Central Library. Kala batay ha kinong rep ya ki mat bakongsan balaya thir ha ka Jylla bat kinong yalam ki balami khmat neki. Ka kendu kala long ka basyongkun hadu kata-kata ha kanikasni. Kala kular banra ya kini kimat jingdawa sa kakenhud menteri jang ka sarkar Jylla. Jaka kaputa, indai kitrai jaka ni hapan shu, lis lane shimwai na kitrai. Dia kataru hakata ka insurance cream kampat dan, mansak hot kerti lembaki officers batnga, yaki banks, ban pet la neem ban penkela, kabala banlong na kabenta kum kitaru kibahap. Ban wai ya ki jaka bat ban seal ya ki jaka ya kalun kila ong ki babon kila simlon ngila pa ya ki officer sa ki district pakilum kinlang dalapoi kata ka jingkot ka jingnam ha ka kot kasla nomor 5 ban syukren ka hapan don ka proof ka hapan don ka rukom lum ya ki kaki ke bro kindalapoi ya kamat jungi ngan sada ya kata sa chief minister ban yu ya kata ka jingeram min sa pakhat kumlu ban le Kran sipang ka focus di ong ten bon nangini pan tamang ni apply tamang yo tingala sutu iki tamang tengka ka de sispa ladapan sispa ngot layayo marsitika kataru ka de kaway mo chief minister yo I bakata kalong ka basisya tingin siapet kumno manyele kata kikran ru sapang kayo dilang haki tempat pakai tengong balik kita kiyo kinyo the officers kiyong kiklap pat apply nga kli di farmers kiyong ho at kiklap yapan pamantay yapan no ita kiyo dilang kikiran syapang ka agri response vehicle dong in prioritize katkum ki farmer producer groups kanang makinum let shikiri shipment in cater no kani ka agri response team yaki block wise min saya pangkat ikataru but kikran spang kaot kilo ngaloi ki ngalalech do yodo manya kran spang kaot kilo nrei hadin slam steng dum don masnap tika KHDC kalau Kinong yalam bat kidukot karib hoy Youth Federation haka jingyalam uba people thank you. Kila syong jingyalang haka apuh nyaw tarik banya mir bat pliu jingmut halor ki jingduna ka jingsa meki marba mardi bakongsan syaki long ying long sem. Namar ka sarkar India bat ka sarkar Jylla hadu menta kidang pendankam daka socio-economic and caste census arhajar khatway ban khen ki jingbun briu haka way ka ying ka sem. Uba people ulaong hadu menta ka sarkar kadang pendankam dakani ka tarajur bantau ya ka jingbun ki briu haki ying kisem menta la palat khat san snem bun ki briu ki la yap bat bun ki balami bujli bat roi haki ying kisem ula kentu ya ka sarkar India bat ka sarkar Jylla ban penlong ya ka jingnyau briu sensus bathamai ban tipsha ya ka jingdon ki briu haman ka wei pa ka wei ka ying kisem
Kani kan penyo ya ki ying ki sem ya ki marba mardi bekongsan lengba kidukan rasion kat kum ke jingdon ki breu haman laki ying. Halor kai ke ba nakaliang jong keseng mendaga sengi janmit ka executive committee kala sim mekarai. Lese kalong kegi ke ba pela lada nakaliang jong pi ki pajba pi sngo ye kani ke jing perkhat jongi seng balang. Handre bun na pring kinongelam ki badon hapo ke kenun seng jongi kide kinongelam sinong. Bad ngilai ti bad yekran seni ba yekani la ar license bad ngipoi sekebenta ke bangin hab ban yekran no sau disi jong ke distrik riboy ban penbor lane ban simno yakarai nakaliang jungu halo kani kamat. Kai ke bangi kwa balong sa sapi kalong ban nakaliang jong ke sarkar India hadu kini singi bekam sim la sim ya kanu ke census ke khana samari hadin jong warjar kadwei te haba ka kamsim adu menta ngi ba man la ka suppose nam ka dik bandon be ke khana samari kata ka bangi yung census lane kata ka socio economy census SECC hadin ngi ba hadin ka arjar kadwei hadu kini snam menta kamsim la sim ya kanu ke census but kapelong ru banyakran ha kabidi bet kawai ka ka bangitip kung ka NFSA jong snam arjar khalai bal pentre jong snam arjar khalai hagani ke jing pentre kam ya gani ka NFSA ngi babun teli kilong ying hapo kinong susnong ba verfet yo ikicing mentoy ka bakraw namar lemba kani ka jing sam yo khau baduk ka bangiong ngi lemba kani ka NFSA kilapya kilai benta ha kabidi bet ka rukom sam khau ya ka wei benta kiong kata ka non PHH kabakan kata ka longying ka badon hapo ka non PHH kiyo ka banyo kilo ha ka sibnai u khau ha ka dor lesi ka bakam he bani itu ki PHH. But kita ru kita ki PHH sebentar ki ka PHH ke baki yo hadu san kilo haga sikli haga wigi lala haga wigi kidon kumpa sangut lese ki yo kumpa san kilo sipongut kila ban yo kumpa dus san po kilo but sa sebentar pan ngiyong ki baduk tasam ta bagitip ki wai ki bayo kumpa lai pusan kilo haga wei kalong ying haga sibnai balai per kepelong yi kiseng balang RBOF bahkan hapkran menta namar ngiyu iba kan nang mi gisnam nadu arajar kadwei ke kot ke census kam penberat mai ke census arajar kadwei bat ke jingyo kalong kat kumu census jong snam arajar kadwei bat hagite gisnam ngi hadin ma pendri kami kan ni ke ai basam yo khau ngi bun ki longying kiyo yo khau hande hagaje nanti nadu snam arajar kadwei hadu mentau snam arpusan ngi kedon ke jing klat no But nakaliang jong ka DC ka office jong ka DC ki wan sikisnong ki kerpat dingi kirang basnong but ki lale ru ya kita ki biometric bagi ong lada kidon kino ki bayak kin ajing tip no sa ka office jong ka DC supply kay ki bangi kalong ba lada ngi ai nakaliang but kilap bam layap kidon ki ba Menteri Ketenat Jengokai Perthei Bapol Lengdo ula pentip nakaliang kayeng kasyari ke Meghalaya kalaya ro ya kasin jam baka sorkar kala shim ban penkenria ya kinongde madan nak hendailat shamuda parking lot berkalong kabalaya bet yat renti bat kini kinongde madan kilayo yala kajong kajaka Habaya keren sikilat pathai Khubor hak arpu kendai terik mentau benai Naitung arhajar arpusan uba Apol Lengdo ula pentip Banakaliang ke sorkar Jylla kan penshna khatsan teli ki jaka let sabar barkan penbiang ru ya ka nak benta ki nong de jingde hakate ka jaka bad hakasan tarik nailar arhajar arpusan nakaliang u deputy CM basnya balang dhar bad uba pol lengdo kin sawan sa meki check basipo hajar tengka marway cheki nong de basong de hamuda parking lot shu nakaliang uba por ula pentip baka jing penkenria yaki wei pat kinong de jingde harut surok kan zapeteng shiki wei pat kijaka kum halat umkra parhajan civil hospital Shillong. Update ini keluarga jing penkenria yang nongshong nong di Madan kaba mis kemen bah kalong bah kayeng kasiri jom ka Meghalaya kala ai ya ka jingero appreciation yang berukom kepada sorkar kalau pendap ban penkenria yaki nong di Madan kepada
layak bet ya rendi bat keba menta kilayo lakadong ke vending zone apo jong ke building jong ke muda di dalor kini bangla ada patai berosi kata mendagasni u sembut menteri tambak in charge ke kami peneroi sor masnya balandar kejinglang ke bangala dan lang lengkat ki officers jong ka Shillong municipal board ilarai ru ba inya chakmat banang penbet penbiang ya ki facilities na benda ki ni vendors ki nong di madan kawai na kita kalong ban penbiang yang jaka de chabar ki washroom khat santli ha ka benda ba shapo basement jong ketika muda parking lot kebaar kalong ba ngin penbiang ru ya ke bat hakajuk Khubor haka santri bat menta benar banwan ringkat bat u sebut menti ramba dan ni dan lang ban sam ya kajin kersan pisah shpo jar iwe nong di madan ketang bat pentikna ba kajin kerja joki siaga ni ga jaka kayo ke batamai kan om ketak pat ya ke kamai ke kajin ke jongki di bat ni mengalap benar ni air iki ar hajar mon benai na benda kisan benai benang wan di kebab ui inong tiet nong pet ru ila let ila jengo ila let tiet tiet na kate kayo ke batamai bat kepat ru iki ba bagi dia kersan lang nawar kedai nak benda kejimbit cibiang lang coba dia kejing dei pat bat ke kendai lat kumbangala de benar lebih kenal arsnem mensua ngelai penjengok ikut ke jaka bat ngila ong ba ni penlong ya ke pedestrian zone lani ke jaka nak benda ki nong yat kejap di ban pen dikenai gini ngila rai ba ngin shim ya ke keteng jong ki nong shong hakete area bat tangki ni ki bas sa tu area ki ban New York ki pas ki ba kerpang na banda jongki denrai Badai kitu ki Khubor ngla poi chaka bakut tar hadu bangin daya shambiang khublei shibun